Ini soalnya saya acak aja ya. Kalau biasanya itu kan berurut soalnya itu pokoknya soal pertama dari bawah terus naik. Tapi kalau dengan pembelajaran kita di IPK ini dalam teknik dalam metode soal ini kita acak aja. Ini kadang-kadang ini soal pertama nanti di ayat-ayat yang di halaman-halaman terendah. Terus ayat keduanya di halaman pertengahan ke atas. Begitulah ya, kita zigzag ya, kita acak begitu ya. Kita acak soalnya. Baik, soal pertama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Soal kedua. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa in kuntum fi raibin nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'a
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Selesai. Misbah. Soal pertama.